Ha Ceist Loidigeach ráin agus féimi sin fiochan I dtí récurst. Ceist mo ha dé hawn. Dé ha seo a cíalchach mo hain mo lé. Wel, ha mi y smynige gefeim sin oplogge gemacht dé naru a has na beigen van de fraggerden. Dé luach a húnta ceist. Well, cóig dé canna cheá, idir réin le 3 múncin féimi go bhfuil luach dé hóig canna gach fed. Ha mi smynige gevalú ceist, dus als je sin ha coig ac an hó. Sin Sa seach go dágal. Seach, aha. Las je sin sé tríú céad a hanna hin agus tríú céad an hin. Ceist. Well, an can sin 3 is anna leoin. 3 son a leoan, Ceist mo ha. 3 sia Sia. céad, sin Céad deis, a djinna déich. Is mar sin 3 coig, Coig. 3 diog. 3 diach. Well sin ceist. Ha sin ceist. Réin sin é.